malo elo talenga te kia ia le on sai fo nei tula oli e fa talo fa po tapa inga na tunu mo tala mo lo no tapa mai mo tala to mo fa wau le na or par mi e fa tanga tal sanga tula fono to fa o fi mo tenga ngole wai tangi tala noina fa to esele so fu malo loina ni sila te wali tuina se fa luo le tene tiki mar mana to le tene luo su te sanga talonga tilo pain ha e li u talo mole to sa mo e fa fo mai e fala te lino ni te fo o fa wa ni par mi ni sila questa fa laxa ona ta maulo na ma fo ile le fa te ngai leo tal sanga mo te ngai ngoma ta upu fa te silio te ngai nga o le voi tangi on tele noina le tricky principles bill o le te uno le actor David Seymour o io ia i le fa alia e taua ia le au sia leo le latu taimo to kinonga e fo ia nei tal sanga o le fa alinga e ulama ni la patainga mai tangata to mai fa pitoi tula pono fa bea o le nga yo ingo fa ta oto ina se tula ngai le tupu mo mai e fa ona mo fai ona maui e tuai le a wai fainga fa te mo klasi por vasto wai sala ngai le pati le leipa ia volunga por feito wafe ma fe talo sanga mo fa to ai te mi tonu fa tula ngaina mo le tula pono to fa ofi o le a le ilo ina tuluai o le lava le timer committee filfilia nga sai da fatu se la for suiso upo tu la fono le patia lepa le dungeon whip mane ko more komiti ta pa ile toi fa au popo tani ina ia mo fa ona ilo ina uma ia ta sanga pita sale manuia le palota ar fa ya ongo tu la fono le University of Victoria Wellington Eddie Clark da ia longo le Johnny Sela o se ule mata upo mo le nei wo ye loina e ia ia ni ta sanga sa fatu ar komiti te mi tonu sa mo mi ai a ole ale nga seina o ia taua o leu rua i tūlanga wale le mai. O rea whata oto i nai lama tianga wha o popo i langona le mautonu. E winga i le a wai lea i whainga wha temokalasi. Wa wha i loa so i fua malolo i nani sila i tūlanga le mariwea tele le whatinonga o lātu. Tiu te ma whatu e sai. I se whaalongona maa whatia sao i eis teine i te sutas te sanga. Le sa sa i seia i lima i leo tau fia le no kuanga mo tanga te ia fianga o maa pau. Ma tuina le maila awe te te ia fianga le mafau isa mata upu ta se tanga tanga saya ile ungo su enga mafau tuanga ile mai ayo le toilo ilonga sa pa ile nei mata upu ta fa ma tuina ile o ni nei le o te tino ai ile se seu fa tino nga sa pa ia o pa nga renga mtanga renga ta fa mauni ena mtanga renga le te fatu ora o le te nei titi sa se seu na sa ia mana o le te nei lus futu sanga le matua sa la tu sa ilia Malatu whaari ai le so, ta mua manatu le latu o whainga ruenga o le teine tite stutas tau sanga, e tari tusa mari teine sa suina e iei a whianga o mafo pau. I se maso salonga, o se mata upule e yeso tanga ma whianga o mafo pau. O le ofisa silio tonga fitinga, Dr. Richard Sullivan, ta ia wha mautuina le asasi al matanga ruenga ma whatu. Dei, e au whia i unga o le suenga sa ta uai, e la soi fua maloro i nani sila, ta masal salo le tene titi sa ia whaai loa ia ni whaai lo ni wingo ni tūlanga pio na mafo fau. Pai ua nea ili whaia iai ur whao sengana ma tā pā ina ai vāenga whapito e whaia tonga whitinga e whale. Ai leito e whaia iai leilo ilonga le matanga ruenga mo tonga whitinga wha anati le whale mai ua i kato. Ma whaia lo iai tonga whitinga mana manatu o le teine luas utau sanga sa sa ilia o no a whianga o no mafo fau. Ma tui whaalu ai. E tōni mai e leo sa wha amanu alia, tōni tā vale a leo sa wha so aina. E se ame tā vale sa tōm pai e sola ese ma leo, i le aio e puni, i lo wahaki Wellington i le fiafio le sanonafi. E tōni mai e leo sa awhia ni manu o mitimit, e whiara whaari ai, e leo. O se ali e whaspuri wa tau sanga sa i staia, pa o le aftaia i nei mauri morianga le whamasinonga le so. Tā whaari ai e te tai leo whai tu malo o Wellington, Superintendent Corey Parnell. Ta pātu leo le mga alo Trinity Avenue. I le teo le lima le fiafi, o no se li pote se a mio Samson Mia. O le ta vale Samson Mia sa va aio tu ua le no whanga. O whailo i aile leo e tū. E nei lo le tū, ai aru whaasa sa o le ta vale leo, ma iso ta vale lua leo sa taunu watu ai, mo le fisosani. O le ta vale stangata civili, sa soa ina foi, e lea ta vale le ali, ai whaafte iai, le i wha amanu li ai. O le asora nafi sa alo ia a matalo ia ia por kalamer falingo tuma nganu fa polentia na 5 a onga maulunga e kilani le Polyfest i le malaya le Manukau Sports Bowl.
ina mai ai le sisi no foa so ane ai mar fa pelo inga fa maoni pol po firi e fa pelo ia ia lo io sui a wai e sili mar fa aso ni vai aso e sili malongon furua onga mar fa to wa fe ma fe to mai ja onga la fa ia la to fa ki nga pa nganu e samia ia la to tu manganu ole so wa matalo ia por kala mo fa ki nga le sili mar suta sia fe to mai ja onga fa ki ma ia onga ia kilani atoa ile matati or kulupu fa fi e lu salau iwa smar tasi ta faulu mai le fitu mar fitu a onga o le kama tai fa tonu o le falinga se yuli teri leo mea manu ta ia falia o fa fi ina le toe taliu watu o tupulanga ma toe vai ai i lungo fata fa fi le Holy Fest pa tino la tu fa fi o se tanata ta po ai musalemi pa poni tidi o ia falia ele esa fa ina ia te ia le foro ino le tunu o se tunu kerisiano maunga mea o le sa'alo tonga o stapo inga ia fa'alo ngia wa pasia le parlamento pa poni utini e le toi teu teu ngor fa'avao le tunu e alo i ai o nā mana ia o se tunu kerisiano o Imam Ismail Buzeri ta ia fa'alia o le fa'avao pa poni utini o tau tino le sa'alo tonga o tapo inga ma ielo na fa'amoe moe mataro si o la tau stia talava pe avea ma tunu e tau tau ina lo lato se se fa'alia Buzeri o le melea, o le lato wa ia tau ia wha mauni aina, ma pui puia. Ne ia saulo toia lato wha testasinga, ma tau a fia mo le whatinonga o le lato tampo inga. Ma ia tau a foi, lona manatu, e tu tusa marita ia la malo o whatasi, moa ia tau o tanga toa. Ta longa o le whaiaunga o le kapili ka le kangaroos au stadia malmaringa, wa whata o toina e filila na ue no ma stasio lato tama wha moe moina tele, i le whaiunga o le tau sanga, Hein has. O tilo e lili watu e talo mo Samoa. E nusa marili pote le rominga le Sydney Morning Herald, o lea pou malosi o le Broncos ta whaia nia latu talo nanga ma le laka pili ike Samoa. Ma e whaora mo whaia ni talo mo Samoa ni tamo sanga al pastika. A whaia le liu aste ta alo mo Samoa. O lea le ave se ai o ia ma le filipinga o le awar kangaroos. Mo talo ma whai tauria ma Engelani ya October o noinga o le ave se ai o ia. Ma le awar kangaroos. O ase ia ilon tupanga Samoa so se lani ma Filipina. Le mfo na talo mo Samoa to la tu ilon tina. Lipo tia le Herald ele fa yese fa unga as te longa wa mai i ta longa. O le tamu sanga le State of Origin i Australia. Esa ta wa sa fa yana tano nga mfala tonga mors fumali wa masina. O Samoa fa tu nga ina lona lua le kapiliki de rangi. O no winga e fa as on talo mo New South Wales. Pe lava ona Yesu le to Samoa ia Jerome Roy, Stephen Crichton, Ranto, o Spencer Leniu. A faila a futua le tau lele ia Australia, o se tā tele le mo meninga, o no se numero tamata alo Australia, mwhana tā alo mo Samoa matonga. O whaia lato whaiunga tā alo, e whai masui o tunu o lato tūpanga. O maua nese mani enga le maule ka pia New Zealand mar company ele ina os, ina ua mai ona lato suina le company suau tele, i le vave wha mutari o le whenga inga langolango. Ia Februari sa whato ai ai le kapini sile i se sūwhastanga i le ine os, i le tua i o le bilionea o na ina le company Sir Jim Ratcliffe, i lona vave tau fia le o le ono tau sanga o le umio le kon kalate langolango. Tusaron tau ma le fasu valu miliona tala, le sa amtama i le rua whema le rufurulua. Ai o le whamtalanga le kapini sile i le asonarampi ta ta wailo lato tolopua o le asu. Mata wai wa ausia neise mali nga i tuelua. Te wham talanga i ai e leo whalau te leina. Mata wai le tau whai mali leo i tuelua i le unga o iei nei. O le raston wai, ta ave se ai e le kapia ni sile i le ingore i ne os, ma i ofu ta alo le kapi. Ina ua mai ale ta alonga le ta amalosanga o le kapi te to pitu i Vancouver i kanata i le lua vaston wai. Le sa vai ei to ninga le orpeleti pitu o tamaitai o iei lea vai longa. O le fitu 5 miliona tala le amo mia tani mano e New Zealand tunga va faila mori po America le America's Cup. Io kilani. O le asiliatu le leo na whaaru isi vaenga per whaari ai le malo. O le asonarafi sa forfola i le pulenga le team New Zealand. Ia le te ena o kilani e tani malo i le tunga va faila ina o le mawhai. O no foina se lango langon malo. Ta longo i le parmia. Christopher Lutz i le au whairi poti le parmene. O le amo mia i le malo i le o mai le masawai ngā petele whati sei maripon whatono le taulanga o kilani. O le mea lea, o le a tele atu se whati penga iano mo mia mai i pisi ni si tuma onti. Mai e tā wai, o lo ia i la tau se mata whai o ina ia manatu ai,
fa tanga tama ko ma va ya le ya tupe ala tongi la fonga ya tala na ya tu maule fe al fani tu tuma manuele oli